Damai ni nai batama na mengatasi segala hauhuron, inma menramotkon uhur apa pikiran nasiam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom Bapak Inang hita haganupan, malas uhur, halani bani panorang on, boy use hita pajupah marhite akun YouTube on, aima nalaho manjalo hatani Tuhan, na tersurat bani 2 Korintus 12 ayat 7 das hubani ayat 10. Anjaha ase ulang huhagi jangkon pangukapon na tersulur na hubaku ai, ibere do baku sadaduri ibagas dagingku, aima suruhani sibolis na menghantam au ase ulang hupagijang diriku. Tolu halima hupangindo humbani Tuhan in, ase tanggal in hunbakku. Jadi nini mahubakku, sukup do idop niuhur hubam, ay ibagas hagalekon do gabegok hagogohon. Ase diaran mahupuji diriku halani hagalekon, ase sogop bakku hagogohon ni Kristus. Halani ay, sonang do uhurhu ibagas hagalekon, hahirion, hasusahan, perburuon apa hasosakan halani Kristus. Ay sanggah galek au, ijay do au margogo. Sonay madasni. Bapak inang hita haganupan, surat Korintus on aima surat na itulis Paulus hubani kuria na adong i Korintus. Janah surat Korintus on adong do 2. Aima sada Korintus pakon 2 Korintus. Anggo surat sada Korintus lebih praktis, aima marisi pasal karakter ni jemaat Korintus. Pasal pangajarion, sonai age mangurupi kuria Korintus, ase ulang terpengaruh bani penyembahan berhala na i kota Korintus. Sementara surat 2 Korintus cenderung patorangkon pasal kepribadian atau PH apostelan ni si Paulus. Patalarhon sonaha bagal ni holong ni nai batahu bani kuria Korintus, janah naha ase ulang terpengaruh kuria ai, bani pangajar-pangajar na pakahouhon, aima ase ipake Paulus dohoma hasaksian ni iman ni nalaho patoguhkon haporsayaw ni kuria ai. Bapak inang hita ganupan, rabani goluon gatido jolma memahami anggodomma dohor bani Tuhan, mangidangi homa ibagas nasatia, anjaha manggolu ibagas hasitongan, totap martonggo janah marondo subani Tuhan, ipahami jolma sebagai sada jaminan nalaho mandapothon pasu-pasu. Humbani Tuhan, goluh nadear, dauh humbani hamaholon, janah sehat secara pardagingon. Tapi HP faktani langsung naik tene Bapak Inang. Hal on boy idahita humbani apostel Paulus. Na iakui sebagai sahalak na luar biasa bani pencapaian goluh, sonai age pangidangion. Buedo prestasi na dogma idalanini, bahkan sebagian bagal humbani buku padanna baru, termasuk doai na itulis ni apostel Paulus. Tapi haganup prestasi ai, seolah lang sebanding bani sitaronon na idopakon ni bani pangidangion ni, sonai age hagalekon na ialamini secara pardagingon. Tapi luar biasa ni, Paulus lang marah, lang kecewa, bahkan lang komplain ia hubani Tuhan. Sikap ni berbeda pakon bue jolma, nagati marah bahkan kecewa, anggo ijaloni ma nalang niarapkon ni uhur ni. Mase Paulus boy sonai, halani memang Paulus memahami betul do pasal hajong-jongan ni ilobeni Tuhan in. Sonahapan diloon ni rosi aha tujuan ni Tuhan bani setiap keadaan ni ai. Termasuk ma sanggah keadaan ni ibagas nagalek. Bapak inang hita haganupan, bani perikop ni ambilan on, adong hata ni Paulus na manobut duri ibagas daging. Buedo dapot hita hatorangan pasal on. Mulai humbani sitaronon na roh margati-gati, bahkan beruntun, musuh na koras, na borit kronis, songon masalah mata, malaria, migrain, janah epilepsi, das hubani, ketidakmampuan ni marsahap,
atap gagap marsahap, atap bukan public speaking. Das hubani kelemahan fisik ni Paulus nalang menarik. Tapi anggo lebih ibagasi hita, duri ai lebih mengarah hubani naborit fisik atap perdagingon na menyerang Paulus bani panorang ai. Bani hata nalegan, duri ibagas daging ai masada frase bani padan na baru na ipake laho manobut hagalekon ni jolma, atap kelemahan kronis, gangguan atap ketegangan bani goluh ni sasada jolma. Janah hata duri pe rado ipakai sebagai kiasan. Songon na bani Joshua 20 ayat 10 pakon Hesekiel 20 ayat 24. Nah berarti doai sesuatu yang selalu terasa tidak menyenangkan hati, menyakitkan hati, atau mengganggu pikiran. Misalnya aima naborit pakon nalegan. Tapi pasal duri ibagas daging bani teks ni ambilan on pataridahkon bagal ni hasabaron ni Paulus ibagas namandopakon situasi ai. Bapak inang hita ganupan, songon ungkapan nagati itangar hita, setiap penderitaan pasti ada hikmahnya. Janah Paulus bani teks ni ambilan on pe memahami betul tujuan ni sitaronon atap hagalekon na ialamini, aima na parlobe menjaga Paulus ase tetap martoruh niuhur. ICP na mengalami perjumpaan pakon Yesus, bahkan marsahap pakon Yesus, janah ibere Yesus tugas khusus, songon nabani lahuan ni apostel Siah, ayat 2 das hubani walu ai, rado secara alami madabu hubani gijang niuhur, atap kesombongan. Apalagi Paulus ipakai tonduina pasing, nalahu manulis buai buku bani padan na baru. Janah bani ayat pitu isobut do bahasa Paulus mengalami pangukapon na tarsulur. Songon na yalamini 14 tahun na salpu. Songon na isobut bani ayat 2 das hubani ayat onom ai. Domu hubani na yalami Paulus ai, ra urah mando namin bani na lahu pagijangkon hadirionni. Tapi halani adong duri ibagas daging mi, aima na menjaga Paulus ase tetap manggoluh ibagas toruh niuhur. Ternyata kelemahan-kelemahan na imiliki hita, boydo hape ai gabe alat na laho patoruhkon hauhuronta. Bahasa sona hape jagoni sahalak jolma, say na adong dotong hahuranganni atap hagalekonni. Napaduahon, isobut do bani perikop ni ambilan on bahasa duri ibagas daging atap sitaronon na ialami Paulus ai, aima isobut suruhan ni Sibolis na manghantam si Paulus. Hampir sarupa sanggah naibata mangijinhon Sibolis manlajow si Job. Pasal on boy idahita humbani buku Job pasal sada das hubani pasal 2. Paulus pe mengalami sitaronon do, aima nalaho menggenapi sura-sura nama deyar na itotapkon naibata ase Paulus totap marianan bani parsaoran na jenges pakon naibata. Niarusan do memang ai, anggo duri ibagas daging songon na ialami Paulus on, pasti do mempengaruhi efektivitas ni pangidangion ni si Paulus. Songon na isobut bani Galatia 5 ayat 14 da subani 10 onom ai. Halani ai, domma sampai 3 hali ia mangindo bani Tuhan ase ibuat atap icabut duri ai humbani. Tapi sedo uhur ni Paulus na saut, tapi uhur ni Tuhan indo. Bahkan dalam hal on, ipatorang do bani buei tulisan ni si Paulus, justru bani hagalekon do lambintaridah hagogohon ni naibata. Halani ai, pitah naibata do na ipasangap, marhite golu rosi pangidangion ni si Paulus. Napatoluhon, isobut do bani ayat Siah. Jadi nini mahubakku, sukup do idop niuhur hubam,
ay ibagas hagalekon do gabegok hagogohon. Domu hubani hatani Tuhan on, botohan do iya na ija sidearan bani juak-juak ni. Bani halak na persaya. Idop niuhur ni Tuhan memang lang terbatas, bahkan lebih humbani sukup do. Tapi bukan berarti aha na ipangindo hita, atap aha na itonggohon hita, bereon ni naibata. Halani Paulus pe, martonggo do bahkan ibagas hapor sayaon na sitong. Janah sitonggohonon ni pe, hal na positif do. Tapi tetap do lang nini Tuhan in. Hunjon ipaingat hita, bahasa balos ni tonggo, lang bersifat mekanis atap otomatis. Atap aha ipangindo ay ibere, lang sonay tene. Tapi aha pe balos ni tonggo ay, perlu dingatonta, bahasa sukup do idop nihur ni Tuhan batta. Orini hagalekon pe ay menurut hita, puji hita madirita halani hagalekon ay, ase sogop batta hagogohon ni Kristus, dop ni sonang pangahapta ibagas hagalekon ay, songon na isobut Paulus bani ayat 10 ay, sonang do uhurni ibagas hagalekon, hahirion, hasusahan, parburuon apa hasosakan halani Kristus, ay sanggah galek au, ijaido au margogo. Ternyata hagalekonta gabedalan do ay bata na laho mangahapkon gogoh rosi kuasani na bata bani goluta. Bapay nang kita haganupan, adong sada ilustrasi pasal on. Adong mas sahalak bapa na setiap pagi horjani aima membuat bah borsih hunsada matani bah na jenges. Janah manaruhi bah ai hurumahni marhitei 2 ember na yakatni. Sada maai bani tangan siamunni, anjahana sadanari bani tangan siam biloni. Tapi sada humbani ember ai adong bocor ni. Aima ase sanggah na manaruhi bah bapa ai, sada humbani na 2 ember ai, pitah tading satongah mando bahni. Ember na bocor ai merasa sedih. Janah merasa lang marguna. Halani lang ongga gok bah ai das hurumah. Tapi unik ni, bapa ai lang ongga marniat na lahu padearhon ember ai. Janah bani sadapan orang, sanggah mulak hurumah, ember na bocor ai tiba-tiba terpesona. Kagum bani pemandangan na jenges na idah ni sepanjang dalan na idalan ini. Buai bunga-bunga na jenges, janah pertumbuhan ni pe subur tumang. Janah isukun ni mabani tuan ni ai. Mase sopong buai bunga tubuh sepanjang dalan on tuan. Jenges tumang, marosu au mangidah. Dop hosiai ibalosi bapa ai masonon. Hupa turut peho bocor, janah lang hupa dear, alasan ni aima ase setiap dalan na ilewati hita, dapotan bah humbam. Dop ni tubuh ma bunga-bunga ai ibagas na dear, songon na iidah hosonari. Jadi, marhitei hahuranganmu, boido das surasurakku pasal ho. Bapay nang hita haganupan, ay homado nasihol pada soni Tuhan hubani Paulus, sonay agehita marhitei ambilan on. Hahuranganta, hagalekon tape, boido ipake Tuhan nalaho pasautkon surasurani. Halaniai, ya jari dohita ase tetap martarima kasih, bersyukur bani goluh taon, bahkan martarima kasih bani hagalekonta. Halani haganupan ai, parohkon nama dear doai batta, songon na isogut bani Rom 8 ayat 20 ai. Ai iboto hita do, haganup do manupak hubani nama dear, bani sagala namarholong niuhur bani naibata, nani diloni hun bani sura-surani hinan. Marhite hagalekonta, lambin iidah hita do, idop niuhur ni Tuhan ai, ibagas na torang. Songon topik mingguan taai, naibata mampardiatehon ganup parut tolon, lang dong naponop bani naibata, ipardiate idohita bani ganup pardalanan ni goluhta. Baik maai sanggah namar malas niuhur, sonai age ibagas parut tolon. Halaniai,
Totap ma porsaya bani idop niuhur ni naibata natar sulur in. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu, paragogoy hamma hanami, mangarusi rosi mandalan kon in, bani pardalanan ni goluh nami. Amen.